koji od svojih početaka nastoji slaviti kvalitetu i izvrsnost svega što se u odnosima s javnošću događa u svakoj godini. Većina nagrada koje dodjeljujemo se tiču određenih projekata, određenih kampanja, a zapravo u smislu same izvrsnosti profesionalaca, ljudi koji su iz struke, imamo samo tu jednu nagradu, a to je ona koja se tiče doprinosa struke i tu nastojimo svake godine izabrati onog pojedinca, odnosno pojedinku koji je da li u toj godini ili svojim dosadašnjim radom zapravo uvelike utjecao na percepciju naše struke, odnosa s javnošću i na izvrsnost u našoj struci. Nagrada se dodjeljuje već 10-ak godina, skoro pa smo svima dali nagradu koji su, kako se kaže, zaslužni. Zato ponekad moramo zaviriti i u tuđe dvorište. Ne mislim da je to važno, mislim da je izvrsnost nešto što je prepoznato univerzalno, ne samo na našem tržištu i da svi oni pojedinci koji su utjecali da struka bude na višoj razini nego što je bila, zaslužuju tu nagradu. Osobu koja je dobitnik ovogodišnjeg Grand Prix-a poznajem više od 20 godina. Kako je on ipak nešto stariji od mene, dio sam velike zajednice kolegica i kolega koji su svašta o odnosima s javnošću naučili upravo od njega. Sad osobno sam imala prilike učiti iz više situacija, a raznolikost tih situacija i načina govori najbolje o njegovoj svestranosti. Dakle, učila sam od njega odnosima s javnošću iz prve ruke kroz zajednički rad u agenciji, na kompleksnim projektima, kompliciranim klijentima, zatim iz doslovce hrpe knjiga, stotina članaka koje je napisao, iz bezbrojnih predavanja koja je održao, a nekako kroz sve to skupa najvažniji je bio način kako on radi. Naš ovogodišnji dobitnik nagrade za razvoj struke naime ima tu jednu rijetku ljudsku kvalitetu da je gotovo uvijek cool. Kakva god bila situacija, koliko god nešto jako ne išlo dobro, on uglavnom ostaje miran. Ponekad čak i jedini glas razuma u prostoriji. Tako da za njega stvarno se može reći da je ne samo neprikosnoveni autoritet na svom području rada, već i u punom smislu tih riječi vodi svojim primjerom. On je pionir. Zajedno smo osvajali teritorij odnosa s javnostima u regiji, u svijetu. On je motor razvoja naše struke. Uz to da knjige piše, on ih i čita. Osjeća se ko riba u vodi svugdje u svijetu, čak u Zagrebu. On je odličan konzultant i super profesor i teško je biti oboje. Zato je on zahtjevan lik, nije lak. Iako on istovremeno živi zapravo u najmanje dvije zemlje, iako je u toj drugoj zemlji ili drugim zemljama na neki način najveći dio njegove profesionalne karijere, uspio je neizmjerno doprinijeti razvoju struke odnose s javnošću tu u Hrvatskoj. Sigurno je u tome pomogla činjenica da hrvatski, koji mu nije materinji jezik, govori stvarno sjajno, a ta mu činjenica pomaže i u komunikaciji kod kuće, s obzirom na to da mu je supruga prva hrvatska doktorica PR-a. On je prije svega briljantno inteligentan, vrlo širok i definitivno korak ispred svog vremena, odnosno, da budem preciznija, korak ispred ovog našeg prostora. Za njega bih svakako rekla da je jedan od onih ljudi koji su i u ovim ludim vremenima zadržali fantastičnu mirnoću. Vrlo je staložen i jedan od onih ljudi s kojim kad god sjednete na kavu profitirate. Dakle, to nisu kave bla bla bla, to su uvijek kave na kojima ili nešto naučite ili vam se osvijesti neka nova perspektiva ili dobijete neku novu ideju. U svakom slučaju, fantastičan čovjek od kojeg sam ja u životu, dakle na mnogo načina zaista jako puno dobila.
Doprinos struci odnosa s javnošću profesora Dejana Verčića nije lako svesti u par riječi. Pogotovo kada se zna da je dobitnik više međunarodnih priznanja, među kojima je od strane Institute of Public Relations. Autor je 14 knjiga i više od 140 publikacija o odnosima s javnošću. Njegovi radovi citirani su više od 8000 puta, a držao je predavanja na brojnim svjetskim fakultetima i konferencijama od 37 zemalja. Bio je predsjednik EUPRERE i na čelu odbora za istraživanje zaklade International Association of Business Communicators. Organizator je međunarodne Bletcom konferencije i jedan od osnivača European Communication Monitora. Obrazovao je generacije studenata, imajući veliki utjecaj na njihove karijere, savjetovao je brojne međunarodne kompanije, poslovne i političke lidere, te i dalje predano radi na uzdizanju profesije odnosa s javnošću. Žargonski rečeno, profesore Verčić, sjednite pet. Čestitamo i hvala vam. Hvala žiriju što je prepoznao moj rad i hvala Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću što je izmislila tu nagradu koja prikazuje što se u odnosima s javnošću sve može raditi. Mislim da svi radimo u profesiji čije vrijeme tek dolazi. Nikada kao u ovoj koroni se nije pokazalo zašto je komuniciranje bitno, koliko je bitno za uspostavljanje povjerenja u društvu, koliko smo svi zavisni od komunikacije među sobom i mislim da u vremenu koji dolazi i koji će se vratiti u jedinu pravu normalu, komuniciranje će dobiti još veći značaj nego što ga je imalo do sada.